دوانو جہانو سردار دعاو فرمائے اے دا جنت حرو اللہم زما دا امت بی بیان اگرزوا یو حورا پکوئی دا اللہ حبیبا زبستا پا امت کی دا چائما دوانو جہانو سردار و تو فرمائے تب زما پا امت کی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا تر بلال شو ترى بلال شوي تابا بلال لوركم بجوانو جهانو سردار جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال نو حور وتوي جي هغه بلال هغه درنګ تور بلال اغلب ما ورکه هغه درنګ تور بلال اغلب ما ورکه دجوانو جهانو سردار وته فرمایل محبوب علیہ السلام ته فرمای زما بلال بتور بلال نوی زما بلال چې کله جنت ترانه نوځي زما بلال چکل جنت تران نوزی یعنی سردار تو فرمائی زما بلال با اللہ خیسته کی چکل زما بلال جنت تران نوزی چکل زما بلال جنت ترا روانوی وحرو آوری رب کائنات با حکم فرمائی زما بلال جنت ترا روان اے دا جنت حرو دا بلال دا تور رنگ نزان لخالو نو لگوی چی زما بلال جنت تران نوزی نو دا آغا تور رنگ بستا حسن جوڑیگی زما بلال با اللہ خیست کی زما بلال با اللہ حسن ورکی زما بلال با اللہ خیست کی اس آغا بلال چه تکتورو آغا بلال چه غلامو آغا بلال چه آغا قوم و قبیلہ و نصب نو چه دا قرآن پا غلامے کے راگے دا قرآن پا مینہ کے راگے دا قرآن پا محبت کے راگے دا قرآن پا وفا کے راگے بیت المقدس چکل فتح شو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس فتح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس فتح کولو نباد دا ازان ٹیم راگے حضرت عمر دا سے نظر واچو پا صحابہ اکرامو بانے نو پا صحابوں کے بلالم ولاڑو پا صحابوں کے بلالم ولاڑو دا دوانو جہانو سردار محمد رسول اللہ خلیفہ ثانی عمر فاروق کو فرمائے بلال آزانوں کا نن بیت المقدس کے آزانوں کا بلالا اسلام فتح ڈنبے بیت المقدس سے میلاو شوالا اور بیت المقدس کی ڈنبے آزان سو کئی ڈنبے آزان بلال دا پیغمبر علیہ السلام معزن رسول دا مسجد نبوی معزن بلال آزانوں کا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے امیر المؤمنین ما خدا آزان پا مدینہ کے نشکہ ولی دل تبے سو کم زخورا غلیم اور تو فرمائی نا آزانوں کا بلال آزانوں کا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی آزان شروع کو اللہ اکبر اللہ اکبر دا اللہ اکبر آواز بیت المقدس بانے اولگے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتن کولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرا بلال آزان آورے دو جڑا شروع شوا صحابہ اکرام کمانڈر ان چیپ والا اغم پجڑا صحابہ اکرام پجڑا کچھ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیزے تو رسے دو اشہدو ان محمد رسول اللہ مجھے کل دیدے تا اور سیدہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش را گزار مسجد اقصی رنبے معزن دا اسلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان رنبے دا اللہ اکبر صدا مسجد اقصی کے لگئی ولی جی دا قرآن غلام نو دا فتح نباد رنبے آزان دا بلال عصمت اللہ ورکی وقار اللہ ورکی وچتوالے ورکی دوانو جہانو سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کلا چھ مکہ مکرمہ فتح شولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگے خانہ کعبے تا خانہ کعبے نے گرچہ پہ رتاوے گی خانہ کعبے نے گرچہ پہ رتاوے گی فرمائے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا یو پتا اشارہ کئی پت بخپل زیبان را گزاری گی نو دا آزان ٹیم شو چی دا آزان ٹیم شو بلال تا جناب رسول اللہ فرمائل بلال آزانو کا بلال آزانو کا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی آزانو کم چرتا آزانو کم ورطا فرمائی چرتا آزانو کم پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی زمزم سر آزانو کم دا حتویم کی آزانو کم
تنا آزانو کما حجر اسود سر آزانو کم مقام ابراہیم سر آزانو کم صفا سر آزان مروہ سر آزان دگانو جہانو سردار و تو فرمائے بلالا آزان چنن کیت و بلال آزان زمزم سر مقوا و بلال آزان مقام ابراہیم سر گویا مقوا نہ بلال آزان زمزم سر مقام ابراہیم حجر اسود صفا و مروہ دا اللہ حبیب آزان چرتو کم پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی خانہ کعبی چتو خیجا دا اغا مکہ مکرم دا چت بے کسو کے راہ کلے دا اغا مکہ مکرم دا چپتا بے کانے لپاس کے خودو دا اغا مکہ مکرم دا چتا بدا احد چگوالا نو مکی والا نبرداشت کولے بلالا نن آزان چکے نو پا خانہ کعبی پچت لپاس ادرے گا آزان پچت بانے پاس ہوگا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خانہ کعبی چتر آگئے کم خانہ کعبہ مبارک کی چی بلال نہ پری خودو آگا خانہ کعبی چی سجدی تے بلال نہ پری خودو آگے کی نن بلال خانہ کعبی پچت بانے لپاس ادرے دو آزان کی اللہ اکبر اللہ اکبر چی دا قرآن غلام شو نو دا قرآن غلام میں دا خانہ کعبی چت بر اخی جو قرآن غلامے کی عزت دے دا قرآن غلامے کے وقار دے دا قرآن غلامے کی عظمت اور رفعت بروت دے دمرا وقار و عظمت آخری خبر تو کم دمرا عزت و وقار و عظمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی جدا شو نو پیغمبر علیہ السلام و تخوف کیوں فرمائے بلال لیکن ما خوال خوراش ہے کہنا ہے لیکن ما خوال نرازی ما خوال نرازی دوانو جہانو سرداری خوب کیولی را بیدار شو محبوب میں گواری دا دوانو جہانو سردار میں گواری دا شام نرا روان شو راگے چراغ خانہ مدینہ منوری تا پیغمبر علیہ السلام روزی مبارک تا ادرے دو چرتا چی بے محبوب لی دونو التخو محبوب نو راگے ادرے دو روزی مبارک تا گیر چا پہ رہدا سی قتل لا قتل گویا زی پہ حال بانے ہوئے ماں چی قتل لا قتل نسو چرتا با محبوب علیہ السلام ناستو چرتا بے حدیث لسل سفی تا گوری گویا کله چې کوم دی نو پیغمبر علیہ السلام منبر ته ګوري کله د پیغمبر علیہ السلام محراب ته ګوري چمن کې تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تا چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تا ہزاروں بلبل تے باغ میں ایک شور تا غلتا کھلی جب آنکھ نرگس کی نتاجز خار کچھ باقی کھلی جب آنکھ نرگس کی نتاجز خار کچھ باقی بتاتا باغ باروں